Ka KHDC ling ba katanad elaka kala rai ban penbon ya ki engineer ki ban kmi bnya ha ka bayade bat ka jing ai jing bit ban shna yeng ka occupancy certificate bat ki wek jing don kam hapo ka building bylaws jong ka KHDC. Hambay ekran berkilat patay ko bor EM bakmi ya ka elaka uba PNSM ulaong ba ka KHDC kala rai ban penbon ya ki engineer jong ka ki ban kmi bnya ya ka building bylaws. Jong ka bylaws. Bang lang ru shwa bangin pha siya komen ngin sa kol gi no mi khamat dong gi gis njuk ar lai ngot ne so san ngot ban finalize shwa bangin pha chi ni nakaleng dong gi gis tunan sukmen bala ban it tilang bat ka dismusul jadi nalo kita ke don ru katu ka dela seki close ki bange ha ban pendrung bagan nom pen bun kam than yaki nong apply ya ka building bylaws de ka jingkwa jongki ka long ban modify ni ban amen katu kan negi benta jongka building bylaws nang ba kan pensuk nagi nong shong Sebentar ba puan penggelang tinggi penggelang ba habon ra biang udah kan hadu lalu try pinya ya ngin persiang ban last step ke department minta kan prepared ya ke bang ya ku prepared minta ski pada din bagla prepared yang segin check hamnu baidon kampan yogi komplet adin ang tarangin prepared ya ka draft modified ya amendment ya ka building bylaws nang bangin yo ban call igini ki stakeholders ban discuss ban pa cha government nilai ko bala kumnu ka ban kham simplify kat bala ya ka process nang bagan pensuk te meneng yong ma la kumnu hajinya dei bat ka occupancy certificate boy bala yo ya ka jing pensisha na urang ba shnong te ginom islam ban issue wud ya ka occupancy certificate nang bagan bu jing ai pai ba ka bar jadi ka building permission tu nomor ba ngidon ya ka empanel engineer di sama engineer ka bangila empanel ha ka di zongzel nama gidi gila lagi expert ki bala jule berbor ha po muda gi we tidak ada aplikan ki pasna ya ki plan lang bagini ki empanel engineer kan state yang iru namar ba kila amlini kan kam tendai la taki lay lang bagi wigi engineer ki bagi empanel mangyan ni kidang bun ki technical problem hang yang pai kala se bagi haban pha bang sha ki try ban penpej tengi ban pensuk ikan ni ang balang mungkin identify no kambun empanel engineer hang ni Ichim kita pak Julai Abuda, kenang gua kata nang bun kenang pensuk. Kita lagi sina magi kanam simportan aja dia berkeplan. Tapi mereka poiru nama adil pagi engineer dungin ni kibangila recognize. Tapi kam state yang iban aiga approval ko. Tapi kita ni bagum kita ru. Tapi baru kita kan Islam dia kalau marba, gila ki engineer ki banabar. Import pasal tu bahaya kan kom lagi dia bukan building bylaws. Impolong well versed kan ni. Tapi kami problem. Tentang kam pensuk bandun ka empanel engineer ka ban balakam profession agak balakam nong as specialized kan kenapa kan pensuk apply ban pensuk ni ban issue ka permission